Hakuna kiti na naomba. Thirikari nĩ ĩtũmĩte ũteithio wa irio kũrĩ mathukuru matanyiheire 200 icigo-inĩ cia mbere ya mũhuro na Mwea kaunti-inĩ ya Embu. Gunia 2,800 cia mũcere na mboco nĩcio iraheanirwo mĩhang'o ĩrĩa iratongoragio nĩ Minista wa ũruti wĩra wa mũingĩ Geoffrey Ruku thukuru-inĩ wa mũthingi wa Karaba, akiuga ikinya rĩrĩ nĩ rĩa gũtigĩrĩra gũtirĩ mũrutwo watiganĩria mathomo nĩ ng'aragu. Bali na mambo ya maji, bali na mambo ya parapara, bali na mambo ya security na mambo ile ingine, anaangalia mpaka tumbo yetu kuhakikisha kwamba watoto wa mama na wale wazee wako na chakula. Mbeere South in Embu County ndio kubwa sana kuliko zote. Ndio iko na mashule mengi sana. Na ndio imekauka hata kuliko Mbeere North. Na wakati tumekumbukwa na serikali, mimi nikiwa kiongozi mmoja kutoka upande wa Mbeere South, kwanza ni kushukuru serikali. Ruku augĩte kũrĩa mathukuru maya marĩ nĩ kũrĩa kaingĩ kũgũmagĩrwo nĩ ng'aragu na famĩlĩ nyingĩ ikoretwo itarĩ na irio nĩ kwaga magetha. Rais wa Jamhuri ya Kenya anasema hakuna Mkenya atarara njaa akiwa rais, juu serikali yake imepanga mpango sawasawa through special program kuhakikisha kwamba we have food reserve ya kutosha, ili Wakenya wote wakuwe Tiaty, Baringo, Koroa, Chemeringot ama kona ile ingine ya Kenya wako na chakula ya kutosha. 2,800 magunia imejaa kwa DC store, imejaa kule Mwea ili watoto wakule, ili watoto peke yake. Thengia wa ũteithio ũyũ wa irio, Ruku nĩ agwetete imwe cia tabarĩra iria ciambĩkĩtwo mwena ũyũ ta waki wa barabara nĩguo kũhũthia mĩthiĩre na ũkui. Kuna pesa imewekwa kwa budget kuhakikisha kwamba hii barabara itawekwa rami. Na mimi nikikaa kwa baraza la mawaziri nitahakikisha kwamba hii wiki ikienda sana, next week the advertisement of tamaking hii barabara imetoka kwa gazeti, ili hii barabara yetu ikifika huko Mashanga iko sawa sawa. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ.